Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novi video. Evo, nakon mjesec dana smo ponovo tu na ovom, mogu reći, ukusnom mjestu kod gospodina Željka, koji se bavi ovako sa ovom pokretnom prodajom, Željko Fine Koštand, suhomesnatim proizvodima. Prošli put kada sam snimio video dobio sam na poklon par komada suhomesnati, među njima je bila jedna šunka za kuhanje koju smo skuhali za Uskrs i mogu vam reći ljudi da je ovo bila uvjerljivo najbolja šunka koju smo ja i moja žena probali do sad za Uskrs. Tako da što se tiče kvalitete i znači mesa i proizvoda koje gospodin prodaje, stvarno je odlična. Ja ću sada ovako gospodina Željka pitati par pitanja da vidimo kako je zadovoljan sa tom nekom svojom. Ovo je prva sezona što radite ovako sami, ili tako? Da, ovo je prva sezona, od januara sam počeo raditi sam, a zadovoljan sam. Bilo je padova, bilo je uspona. Kako se kaže, u početku nije nikad fino, ali počinje biti bolje i bolje. I sve bolje i bolje i ljudi su vidjeli i primijetili kvalitetu i znači ko je jednom kupio dolazi ponovo. Da, ja mogu reći, ja sam stvarno probao i prezadovoljan što se tiče kvalitete, ne mogu ništa zamjeriti. Sad ovako malo kroz priču dok smo pričali prije ovog snimanja, vi ste u biti vezani za ovu prikolicu 0.24, je li tako? Točno, da. Vi... 7 dana, malte ne nedeljno, jer sad pred Uskrs sam radio 6 dana nedeljno na terenu i onda još dođeš 7. dan i trebaš spremiti za iduću nedelju robu. Tako da je bilo naporno, ali evo. Recite mi, da li vam je teško, mislim, svaki dan radite i svaki dan je isto, niste kod kuće, da li vam je teško i da li vam recimo fali kuća i to, vi uspijete otići za vikend kuću? Da, uspijete za vikend? Uspijem, ja svaku subotu odem kući, normalno nedjelju, ponedjeljak ne radim. Aha. Ta 2 dana sam kući, ali kaže, opet jedan dan od ta 2 dana radiš jer trebaš pripremiti robu i sve za narednih 5 dana radi. Da, da. Ovako, gospodin Željko, htio sam vas još pitati, stvari rekli ste mi malo prije da vam uskoro sada ova sezona završava. Kako ide, dokad traje sezona, dokad ćete još biti? Sezona sa mobilnom trgovinom traje do 4.5. a dalje ćemo vidjeti, najvjerojatnije će biti paketna dostava u termoboksovima i tako to. Znači, još uvijek, kao što gospodin kaže, još uvijek se može kupiti od vas i sve što ljudi vide kod vas na Facebook stranici, jel tako? Da. Mogu naručiti sve u biti, samo što više nećete razvoziti sad po gradovima do, kad ste rekli, do 9. mjeseca. Do polovice 9. mjeseca. Do polovice 9. mjeseca i onda kreće, to je, kažem, nova sezona. Nova sezona, da. Jer ljeti kad je temperatura plus 40, ovdje unutra je plus 80 i to... Da, jer mislim radi se i o mesu i o svemu, morate paziti da se ne pokvari. Da, iako ima tu i frižider i sve, ali džaba na prevelikim temperaturama ne pomaže ništa. Sad ovako kako ste počeli to sa tom sezonom koju ste počeli raditi, recite mi kakav vam je početak bio? Krvav. Krvav? Krvav. Borba dok... Koji vam je najveći problem bio na početku? Najveći problem je bio oglašavanje. Oglašavanje. Problemi sa Facebookom, problemi ovamo, onamo. Puno grupa koje ne puste oglase, ljudi ne znaju da ste došli na mjesto i tako. Da, u biti vama je falilo kupaca, ali tako vi ste imali sve, ali niste bili dobro oglašeni, ljudi nisu znali za vas. Da. To je bio najveći problem, da vi svi recimo koji živite u Njemačkoj i želite naručiti neki paket, gospodin Željko vam to šalje, znači ekspresno. Čak mi je kolega rekao da je on kupio, da je paket bio poslan prije nego što su novci bili uplaćeni. Nemojte to iskorištavati, nego gospodin je stvarno korektan, izađe u susret, što se toga tiče, nema nikakvih problema, čak i za kupnju iznad 100 eura. Za pakete iznad 50 eura besplatna dostava. A ovdje imate sad akciju za kupnju iznad 100 eura ide 10%? Preko 100 eura 10% popusta do 4.5. Do 4.5. Znači to je... Ja ne znam dobro, ne znam koji je više datum. Znači naredna 4 tjedna dok gospodine završi imate znači tu akciju na količinu koju kupite, vjerojatno to je gospodin dati neki popust. Gospodin je ovako
široke ruke, kako bi mogu reći, i nemojte misliti da će za nešto zakinuti. Dalje da nastavimo s ovime, sad trebalo je neko vrijeme da vam malo bolje krene, je li tako posao? Pa trebalo je, koji u svakom poslu normalno treba da te ljudi upoznaju, da ljudi dobiju naviku, da vide kvalitetu robe, tako da sad više ni ne treba toliko reklame, ide od usta do usta. Da, pa... Što je najvažnija reklama. Da, što najbolja reklama je u biti to kada neko proba, kaže da ste dobri, odmah to ide dalje, širi se dalje. To ste pravo. Sad na kraju, da li ste zadovoljni, recimo, eto sad s ovim zadnjih mjesec dana oko Uskrsa i to, da li je posao dobro išao ili ste možda planirali Zadovoljan sam. Zadovoljan sam. Jedino što sad od iduće sezone će ići neka nova mjesta, novi gradovi, nešto malo više, proširuje se i tako da. Dobro, planovi su vam za iduću sezonu da se širite? Da. Da li mislite raditi možda sa 2 pokretne kućice ili ostajete za sad na jednoj? Za sad na jednoj. U biti vi sami radite, to je obiteljski posao, tako? Da. Sami radite. Da li mislite možda zapošljavati nekoga ili ćete i dalje nastaviti sami? Za sad ne, nikad se ne zna. Nikad se ne zna, da, jer vidim da ste stvarno u puno gradova ste i obilazite sve i zadnji put na mom YouTube profilu, video koji sam objavio, dosta ljudi pitalo za vas i zainteresirani su, mada moj, mislim, YouTube kanal nije tako velik, ali vidim da ljudi imaju interesa da kupe nešto od vas. Da, pa javilo ih je, dosta se i pojedinci su uzeli i pakete, čak i došli na mjesta gdje sam dolazio i tako. Ja. Gospodin Željko je do Uskrsa imao i nagradnu igru gdje je svaki tjedan davao po 2 nagrade, a mislim da je spomenuo u zadnjem videu to, ali evo možete još jednom spomenuti kakva je to nagradna igra bila, o čemu se to radilo. A radilo je se u tome da... Skupite ljude na Facebooku, je li tako? Da uprate stranicu, podijele se 2 prijatelja i onda ide na izvlačenje preko random aplikacije. Da, ja sam pratio jednu nagradnu igru, baš bilo je objavljeno i onda sam gledao i taman ovako jedna gospođa je dobila 2 imena ispod, je bilo moje. Tako da sam jedan nagradu zamalo dobio, ali nema veze, nije mi žao uopće. Ja mogu reći samo što se tiče proizvoda i vas osobno, evo koliko sam proveo sad s vama u ova 2 razgovora, da ste mi ovako, pa Slavonci su Slavonci, to je, mislim, gospodin inače iz Slavonskog Broda i zna šta valja od tih suhomesnati, tako da drago mi je da vam posao ide na bolje. Da li imate nešto za poručiti našim, evo mojim ljudima i vama ovih što kupuju, što će pogledati video, da li imate neku poruku? A šta da poručim? Da poručim, ako jedu, nek jedu domaći, domaći je domaći. Da, eto, ako jedete domaće i ako se zaželite domaćeg, a nemate gdje kupiti, uvijek možete se javiti gospodinu na Facebook stranici koju ću ostaviti ispod u opisu videa, bit će vam sve, ostavit ću i broj telefona, pa možete gospodina nazvati, možete mu se obratiti, je li tako? Da. Cijelu godinu ste u biti dostupni. Da. Eventualno ako gospodin ode na more ili malo da odmori dušu, nakon ovog naporne godine, sezone, planirate na more ići? Da. Planirate u Hrvatsku? U 8. mjesecu, da. Odlično. A gdje ću ići? Ću možda ići negdje u Tursku ili ono, a iz Hrvatske sam. A dobro, ne znam koja destinacija, znači Hrvatska, ali tako? Super, neka. Svake godine. Eto, ja vam ovim putem želim da se odmorite i da, hajte malo da se pripremite za iduću sezonu. Idući put kad budete došli, opet da se vidimo, da popričamo, tako drago mi je što sam vas upoznao. I mislim, kakvi su Slavonci, nego ovako gostoljubivi i domaći ljudi. Da. Uglavnom, gospodin Željko završava kroz, kada ste rekli, 5. mjesecu je... 4.5. zadnji dan. 4.5. je zadnji dan. Nürnberg. I to je završna sezona. Da, završena sezona, čuli ste datum kad je, dalje je dostupno još uvijek da kupujete preko njega online, preko Facebooka. Gospodin se vraća u sredinu 9. mjeseca i vjerujte mi da će biti još bolji, bit će isti i još bolji proizvodi u ponudi. To 100%. 100%. Gospodin Željko, želim vam puno sreće u daljem radu
i da nastavite da radite još bolje i ako Bog da još jednu kućicu da kupite i da krene taj posao onako lijepo cvati, jer ljudi ima, vi imate šta i za prodati. Pa ljudi ima, da, u Njemačkoj jako mnogo jer, ali ajmo do Hrvatske i Slavonije pa da vidimo da nema nikoga. Malo da se mi odvorio. Evo ruka gospodine, svako dobro vam želim. Hvala. Vi ljudi zapratite gospodina na Facebooku, mene zapratite na mom YouTube kanalu. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i mi se vidimo u idućem videu, a Željko u 9. mjesecu je ponovo u Pforzheimu, pa vi koji ste iz Pforzheima naletite, kupite nešto i vjerujem da ćete uživati. Veliki pozdrav svima, čao!